جنوچه تیوی افار باشن بو بولتنه کنول پیش بریونه و می بولتنه خواب گرینگ ترین سر نوچه دست بکن. سیناتور کومار پاریز دوست کردان امریکی لینسی گراهام کوچا داویه کرد. و لشامه بین و نرتیا همو پیکاته سوریه جوینا یکمین پارلمانتویا سوریه هاته لدارخستن. پاریزر بروی حقوق یاست ساله مظلوم دین جی دیار کر کل سر نافروکا قانون لحفکرن چه نبویه. سنت کمیجی را گهاند که وانیزی 140 پیگهن ایران بمباران کریه. اول سرنوچه مام در باسی برفرهی بولتنه بن. دوباره سلاف سناتور امریکی و پشتگیری مزن ایدوزا کردی لینسی گراهام ده تمن هفته و یک سالیه ده کوچا داوی کرد. ده دما آلوزی و قیرانان ده وی بتوندی بروانی مافی کردان دکر و داخوازا پاراستنا وان جی ایریشن دروژی دکر. گلی کردستان ایرو بنوچه دلسوج و خمگین آکوچاداوی سیناتور لینسی گراهام شیار بو. گراهام وکی دوسته کی هری باش ای کردان لامریکای دهات نازین. سیناتور لینسی گراهام دی دیرو کانویا کردان ده وکی سمبولاوی دوسته راستقین تیدیتن. کود دمین تاری و تنیبونه ده وکی مرتال کی سیاسی لواشنطنی لدیجی هولدانین جناف برنا دسکفتین کردان سکنی. Are you aware of reports that Pakistan are allowing اوفیسا لینسی گراهام به فرمی را گهاند که وی سیناتور نافدار ای پارتیا کومار پاریز روژا شمیه جبر نخوشیه که جنشکا و ده تمنی هفته و یک سالیه ده جیانا خوش دزدایه. سیناتور لینسی گراهام لواشنطنی وکی پاریزوانه کی سرکه مافی کردان لهر چار پارچه کردستان دهات ناسین و هر دم لدیجی سیاستین تند این ایران، سوریه و ترکیه ین لسر کردان رادوستیا. یک جوان برپرسین هری دیار این امریکایی بو. که هر دم بانگا پاراستنا هیزین سوریا دموکراتیک قصدی دکر. داخواست دکر که امریکا پیناسه چکدار کرن و پیشگیری آوان بردوان بکه. جبر که او وکی حوالبند هری گرینگ ای امریکایی لنافچه دشتر لدیجی داعشی دید. هر وها گراهام به تندی داخواست دکر که ارتشا امریکای جباشوری کردستانی پاش و نکشه و دواری هواهنگی، راهنان و پروردکرین هیزین پیشمرگه ده بردوان به و هر دم تکزیل سر پاراستنا مافی دستوری یه هرما کردستانی دکر. گراهام ده همو آلوزی گوهرتین سیاسیین لامریکای ده به تندی پاراستنا مافی کردان دکر و داخوازا پاراستنا وان دکر. That presents an opportunity for the Lebanese armed forces. هر وها جبو پاراستنا کردین روجاوای کردستانی پروژه یک پیشکشی کنگره امریکی کربو. سناتور لینسی گراهام دقادا سیاسی کنگره امریکی ده دنگی کی زلال و رسن ای پاراستنا کردان بو. دقوناغین هری دجوار و قیرانین هری گرانده هر دم وکی دوسته کی وفادار و دلسوز ایگل کردستانی بو. پشتی مرنا سناتور امریکی لینسی گراهام ده هفته و یک سالی خوده جی 4 آلین جیهانه پیامین سرساقیه هاتن. گلک سرکرده این جیهان و کردستان جبو مرنا سیناتور امریکی لینسی گراهام پیمانا سرساقیه وشاندن. سروک امریکای دونالد ترامپ ده داخویانی خوده و ها گوت. سناتور لینسی گراهام یک جمزنترین مروف و سناتورین کو من ناس کریه. او هر تم دخبتی و ولات پارێزێکی راستین امریکی بو لینسی وی پر بریاوی وره کرن. هروها سروک وزیر اسرائیلی بنیامین نتانیاهو پیام خواه بوان گوتنان دست بیکر.
Ez û Sara bi gelê Amerîkî re ji bo winda kirina hevalê me yê hêja Senatörê Amerîkî Lindsey Graham şînê digirin. Lindsey hevalekî mezinê İsraîlê ye û ji bo min hevalekî pir hêja ye. Lindsey pir baş fêm kir ku ewlehiya İsraîl û Amerîkayê ji hev nayên veqetandin. Kurê Şahê Îraniyê berê Mihemed Reza Behlewî jî bi peyamekê sersaxî xwest û ha got. Ez ji ber mirina jinişka ve Senatör Lindsey Graham hevalê dilsozê gelê Îranê û berevankarê serbirindiya azadiyê ye gelekî xemgînim. Di kêliyên guzelalbûna exlaqî hewce bû, Senatör Graham li aliyê rast rawistiya. Piştgiriya wî di nav Îraniyan de navê apê Lindsey wergirt. Em sersaxiyê ji malbata Senatör Graham hezkiriyên wî, hevkar û gelê Karolînaya Başûr û dewletê Nêkbûyî re dixwazim. Di heman demê de Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di peyama xwe ya sersaxiyê de ev tişt anî ziman. Ji ber koça dawî ya dostê hêjayê gelê Kurdistanê Senatör Lindsey Graham gelek xemgînim. Parêzgerî û piştevaniya wî ya bênavber ji bo Kurdistanê wê her tim bi minnetdarî were bîr anîn. Ez ji malbat, dost û hevalên wî re sersaxiyê dixwazim. Serokê Pedekê Mesûd Barzanî bi peyamekê sersaxî ji bo koça dawî ya Graham xwest. Peyama Mesûd Barzanî wiha ye. Gelek bi mixabinî ve nûçeya koça dawiyê ya dostê gelê Kurd, Senatör Lindsey Graham gihişt min. Nav û helwestên Lindsey Graham wekî piştgirekî wefadar ê mafên rewayê gelê Kurdistanê dê her tim di bîrdanka xelkê Kurdistanê de bilind bimînin. Canî wî şabe û ez sersaxiyê û rehetiyê ji binemal û kesûkarên wî re dixwazim. Fermandarê giştî Qesedê Mezlûm Ebdî jî li ser hesabê xwe yê eksê peyameke sersaxiyê da û got. Bi bihîstina agahiya koça dawiya Senatör Lindsey Graham ez pir xemgîn bûm. Xizmeta wî ya berfireh, serokatiya wî ya bi prensîp, piştgiriya wî ya bêwestan ji bo Kurdan û parêzvaniya wî ya bêdawî ji bo Sûriyek aştiyane û dadperwer dê di dîrokê de were nîvsandin. Di vê dema xemgîniyê de ez sersaxiyê xwe yên ji dil, ji malbat, heval û hezkiriyên wî re dixwazim, bila ew de aştiya her heyî de razê. Mîrêberê yê Qeterê Şêx Hemed bin Xelîfe Al Sanî di heftê û çar saliya xwe de koça dawî kir. Şêx Hemed ji sala 1995 heta 2013 Qeter birêve dibir. Piştre desthilatê ew peywir radestî kurê wî Şêx Temîm bin Hemed Al Sanî kir ku niha mîrê Qeterê ye. Ji gelek dewletên Ereban welatên parzemîneya Asyayê sersaxî ji bo koça dawî ya mîrêberê yê Qeterê Şêx Hemed bin Xelîfe hat xwestin. Serokê mîrgehên Erebî yên Yekbûyî Şêx Mihemed bin Zayed Nehyan, Serokkomarê Misrê Abdulfettah Sîsî, Serokkomarê Libnanê Joseph Aoun, Serokkomarê Pakistanê Asif Ali Zerdarî, Serokwezîrê Hindistanê Narendra Modi û Serokwezîrê Malîzyayê Enwer İbrahîm peyamên sersaxiyê dan. Herwiha gelek rayedarên welatên din jî peyamên sersaxiyê weşandin. هەلبەسڤان û nivîskar Ehmed Tellî ku jiyana xwe ji dest da li Enqereyê bi çepik, qurenfil û bi merasîmekê ber bi rêwîtiya xwe ya dawî ve hat oxirkirin. Di merasîmê de ku gelek kesayetên ji cîhanên wêje, huner û siyasetê beşdar bûn, bal hat kişandin ser jiyan û mîrata wêjeyî ya Tellî. Herwiha gotinên keça wî Eylûl Tellî bûn sedema keliyên tijî hest û bi bandor. مراسیما اوغرکرنê ya ji bo helbestvanê hoste Ehmed Tellî li avahiya Necatî Bey a odeya endezyariyên înşaatê ya Enqereyê hat lidarxistin. Tabuta Tellî di navçepik û kulîlkan de anîn salonê. Ji ber beşdariya zêde salona merasîmê tije bibû û gelek kesan çalakî ji derve şopandin. Di merasîmê de Hevseroka Dem Partiyê Tulay Hatimolları, parlamenterên Dem Partiyê û CHP, nivîskar, helbestvan, hunermend, malbata wî û hezkiriyên wî amade bûn.
Dema ku grup yorum strana seyrılıp gelen ku gotinên wê ji aliyê Ehmed Telî ve hatibûn nivîsandin distira hunermend İlkay İkaya di axaftina xwe de wiha got. Kek Ehmed heta dema oxirkirinê de jî bi bîr xist ku dema em tên cem hev em çiqas bedewin. Ew mirovê herî hêja û birûmet bû ku min nas kiriye lewma ez ê xatir jê nexwazim. Keça Ehmed Telî, Eylûl Telî di merasîmê de axivî diyar kir ku bavê wê ne tenê helbestên xwe lê bi awayê jiyana xwe jî şopek li pey xwe hiştiye. Eylûl Telî hestên xwe bi van gotinan anî ziman. Mîrateya herî mezin a ku bavê min ji me re hiştiye ne tenê pirtûkên wî ne, wî nirxên birûmet jiyanê û qet windane-kirina wijdan an hesta piştevaniyê ji me re hişt. Di vê navberê de çelenga ku ji aliyê Kemal Kilîşdaroğlu ve hatibû şandin ji aliyê xizmên helbestvan ve nehate qebûlkirin û paşê hat şandin. Piştî merasîma bîranînê ji bo Ehmed Telî nimêja cenazeyê hat kirin. Ehmed Telî ku kesayetekî giring ê helbesta Tirk bû li goristana Karşıyakaya Enqereyê hate veşartin. Gangkujiya Geliyê Zîlan 96 sal berê. 12 tîrmeha sala 1930 li navçeya Erdîşeya Wanê pêk hat ku têde zêdeyî 12,000 kesî ji aliyê artêşa Tirkiye ve hatin kuştin. Bi vê komkujiyê xwestin rihê serhildan û azadiyê ji holê rakin lê ew rih hîn zindiye. Komara Tirkiye ya ku xwe serhîmê tunekirina Kurdan ava kiriye, bi hinceta piştgiriyê dane serhildana Agiriyê di 12 tîrmeha 1930 de li navçeya Erdîşa Wanê plana komkijiya Kurdên serhildêr de dest pê kirin. Dewleta Tirk ji bo serhildanên Kurdan ên li herêmê bi tevahî bişkîne û rûyê xwe yê hov nîşan bide, Geliyê Zîlan ji xwe re hilbijart. Li Geliyê Zîlan komkijiyeke mezin pêkanî. Komkijî ew qas mezin bû ku mirovan dişewitandin, îşkence dikirin û bi komî dikuştin. Ev hemû bi destê artêşa Tirkiye ve hate kirin. Komkijiya Geliyê Zîlan de Kurdên ji gundên Geliyê û ji gundên Deverê hatine kom kirin ku di nav wan de zarok û jin jî hebûn bi awayeke komî hatine kuştin. Di wê demê de Rojnameya Cumhuriyetê hejmara Kurdên ku li Geliyê Zîlan hatine kuştin 15,000 ragihandiye. Her çiqas hejmara temamiya Kurdên ku di komkijiyan de hatine kuştin ne diyarbêjî, li nivîskarê Kurd Hesen Hişyar Serdî hejmara qurbaniyên ku li seranserê herêma ku komkijî lê pêk hatiye weke 47,000 kes diyar kiriye. Beriya ku komkijî pêk were ji aliyê artêşa Tirkiye nexşeya topografî ya herêmê hatiye xêzkirin û lêkolîneke erdnîgarî hatiye kirin û Geliyê Zîlan weke cihê herî guncavê komkijiyê hate diyar kirin. Komkijî navê xwe ji qirkirinên komî yên li Geliyê Zîlan werdikire ku komkijiya herî girseyî li vir pêk hatiye. Dîroka komkijiyê ji aliyê artêşa Tirk ve weke 13 tîrmeha sala 1930 hatibû plan kirin. Lê Rojnameya Cumhuriyetê di 12 tîrmeha sala 1930 de ragihandiye ku qirkirinên li gundên derdora Çiyayê Sîpanê, gundên Erdîşê û Geliyê Zîlanê temam bûye. Li gorî çavkaniyan bi xencerên serê tivingan zarokên dergûş hatine kuştin. Her wiha gundên Kurdan ku têde komkijî qewimîne hatine talankirin û hatine şewitandin. Ji bo gustîleke zîv tiliya keçeke ciwan ji aliyê leşkerên Tirk ve hatiye jêkirin. Ji xeyînê komkijiyê girseyî ya ku di newala Geliyê Zîlan de pêk hatiye li gundên Deverê bi awayeke komî Kurd hatine kuştin. Li seranserê ku komkijî pêk hatiye 44 gund hatine şewitandin û li hinek gundên Deverê Kurd di nav avayiyên wan de bi saxî têne şewitandin. Geliyê Zîlan ji du milan ve wekî Geliyê Zîlan û Geliyê Hacî dere pêkti. Gundên Geliyê Zîlan evin: Komir, Zorava, Kaşesor, Eqiz, Bazengê, Xarxus, İlanî, Hacıkaş, Çakırbey, Hesen Abdal û Qereklîse. Leşkerên Tirkiye hemî sewal û milkên gundiyan desteser dikin.
به هزاران کردین گوجبر کمکجیان فلسطین جالیه ترکیه و هاتنه سرگون کرن و چون او هاتنه حریم جالیه دولتا ترک و هاتیه قدخه کرن. بیشتر چندین سالان هنگوندی لسرگونی و گریان جی لدولتا آخوان دستسر کریه و کمالی خزینه ندوان. جالیه کدن جبو حافظای پولیتیک او کردیش هولی رابکه و گلیه زیلان بدن بیر کرن و بخم بن آوه پروژه سانترال هیدروالکتریکی پیش خستن. اف رح سرهلداني كد خواستن جهول رابكن هين زندية نهشت اف بروجه بچسري گل هرمي تايبت شي گل كرد و كومكجيا گلي زيلان بيرنكه. لشامي جوینا یکم آ پارلمانتویا سوریه هات لدارخستن. اندامین پارلمانتوی سوند خوارن. پشتره ده سروک پارلمانتوی و اندامین نویزگه ورن دیار کرن. جوینا یکم آ پارلمانتویا سوریه آنگو مجلسا گل هات لدارخستن. دسپیک سروک حکومتا و گهیز آ سوریه احمد شرع آخوی. احمد شرع را گهاند که اف مجلس پلاتفورمک جبو راستی و دادمندی تمثیل دکه. شرع دازانین که او ایرو جبو آفاکرنا ولات خواه هفکارین هفن. سروک حکومتا و گهیز آ سوریه احمد شرع بانگ لاندامان کر که چاندا دیالوگی سروری حقوقی و ریزگرتنا جبو سازیان سرور بکن. پاشه اندامین پارلمانتوی بکومی سوند خوارن. پشتره دی سروک پارلمانتوی و اندامین نویزگه نوی ورن دیار کرن. اندامین گو دی ورن دیار کرن دی جوینه بریفه ببن و الگوری یا ساین دانزانا دستوری و پرگالا دمکی یا هلویجارتنی خباتین دمابه دست نیشان بکن. پشتی تمام کرنا هلویجارتنا دستیا نویزگه دی مکانیزما یا ریخستن کرنا کار و افاکرنا کمیسیون نوی ورن دیار کرن. ایرو گرا یکم آ پارلمانتویا سوریه هات لدارخستن. پارتیین سیاسیین کردی دیار کرن که کسین گوجه خودنا و پارلمانتویا سوریه ده دگرن نو نرتیا وینا گل کرد ناکن و دوی بقاسی هجمارا کردان کرسیین وان ورنداین. اقسم بالله العظیم گرا یکم آ مجلسا گل آ سوریه لشامی هات لدارخستن. دگرا یکم ده اندامین پارلمانتوی سوندخوارن. مجلسا گل آ سوریه جد 110 کرسیان پیکته. جوان کرسیان 137 بریا کمیتین بلند این هلبجارتنان هاتن دیار کرن. هفتی کرسی جی جعالی سروکومار دمکی سوریه احمد شرع و هاتن هلبجارتن. تاوی کو کرد پیکاته که سرکه سوریه. نونرتی آوان آد پارلمانتوی ده آسته که گلکی نظم دما تنه 11 پارلمانترین کرد در باسی پارلمانتوی سوریه بون. اف هجمارجی جتواهی کرسین پارلمانتوی جسادی 4.7. هفسروک پیاده لحظه فرحان داود نرازیمون اقوال هم بری پارلمانتوی سوریه نشان دا او گود کسی که جه خود نوا پارلمانتوی سوریه ده دگرن نونرتیا وینا گل کرد ناکن او کسی که هر ایرو هرن سون بخونجی شخواه گو کسانه گرک هلبجارتن اوان لگور اراده گل سوریه به مثلا نزیکی بکیمانی 5 میلیون کرد هندری سوری جان دکن ایدما 5 میلیون کرد تبيد محافظة حسك شار كسا دخل كوبانيوان سيا دخل وكساناجي بالأصل تمثيل إرادة قال سورينا كنا بهالجاتين ذكرتنا كذا كوان ناوا في شورشي وقصي تنية يعني تشتكي وان ناوا في جوا كيدو أو شاردا بعض صاد ناوا في كده تنيجي إذا قام ساناج تم بهالجاتين ودبنجي معنا اشكري انه مثلا تهميشه اراده قال سوري قال كردك تشبر يا ريت كده كفيجي شو حتما من الاملتا بين على قداره وبمجمر نمعني جبر بريالي ده كفين نتمثيل مدوي كده هيدا سوري ده انسان قاعد تهندري سوري دبارة خبدوان قش هاتن نقاندن اف كومبونا يكي ج برلماني سوريره دقال كمانيا در رسم به جبر ج دسبيكا و تاسيسا وده اشتياق قال لك هي بريقشي تمثيل كردا قاسي جمارة ويبه يا دا دبي قوى سياسي السر عرضه هنا دبي تمثيل وانجي تذهبه نا بيجي كرنا رياش رئيس الجمهورية ام الناس دكن وي نزيكي ميجيخه يعني نزيكي هفبند خوي وانا ببي اجبر بي كيجي ادبيم تمثيل هناك اجبر بي كيج
هێزên Kurdî bi tevayî tev hêzên netewî Sûrî tê xwestin xebatek bêhtir bikin, karibin temsîla xwe tê de bikin. هروها اندام کمیته ریوبر آ پارتیا یکیتیا دموکرات آ کرد لسوریه حسن برو جیانی زمان کو دوی بقاسی هجمارا کردان لسوریه جه خود ناو مجلس گل ده بگرن. هروها پشتی پیمان 29 چلیا 2026 آدناور حکومت آوگویز آ سوریه و هیزن سوریه دموکراتیک ده جبو انتگراسیون هدی دیار کرنا کرسیان لحرمی جی تکرن. لی اف یک جالی پارتین سیاسی و راسی ناراضی بونانته او دبیجن بقاسی هجمارا کردان لسوریه دوی هجمارا کرسیان وانورن داین. وجيه عبدي نوتشا تي في حسكي دمجارك دنده باريزري برويا حقوقي ياسد صالح مظلوم دينج بو ميفاني برنامه مياني فرو ولسر نقاش داوي ين درباره قانونا چارچوه ياكو تي پاين پیشکشی پرلمانتویا ترکیه ببه نرخاندن گرین کرن. دینج بالکشان سر سدمین درنکتنا قانونی نقاش اندناور آلیان ده و پینگاوین گو پشتی درچونا قانونی ورن آفیتن. دمکه ده کو نقاشن لسر چاره سرکرنا پرسگریکا کردی و آواکرنا زمینک حقوقی گرم دبن چاو لریا پیشکش کرنا قانونا چارچوویا الپارلمنتوی نه. پاریزر برویا حقوقی یاست سال مظلوم دینج آستنگیین لپیشیا وی پیواجوی و داخوازن بنگهین جی تلویزیونا مره پاروکرن. دینج دیار کر کو حکومت جی برفکار نافخویی و زختن نتو پرست بنگاوین بر بچاو بپاش دخه او یک جی دبسه دما ختماندنا پیواجوی. لسر آگاهین کو دبیجن دم پارتی و روژا دوشمه پیشنومه پیشکشی پارلمنتوی بکه دینچ وها گوت هرچند هولدانک وها هبجی جبر نزیکاتی حکومت یا حتی نها گنگازیه که مزن هیا کو به بهانه جدا اف پنگاف جاره کدن وره پاش خستن. جبو تقزبونه دویل هفکرنک زلال از سیاسی هبه. دینج درباره نوچین مدیای فرمیا ترکیه ده کو آنگش دکه کو قانون سینوردار به وها گوت آلیه کردی داخواز دکه گو قانون گشگرو برفره به داخوازین سرکه ناسکرنا مافی هیویه یجبو عبدالله اوجلان ومسوگر کرنا مافی وگره یجبو اندامین پککینه. لبلد نافبرا آلیان ده نقاش ده آستک آلوز دنه و الهفکرنک تام لسر نافروک تونه. درباره دما اره کرنا قانونه و چونا شانده آدم پارتیه یجبو امرالیه ده دینش دیار کر کو هرچند دمک دست نشان کری یا قانونی تونه بجی او یک به تمامی بلزال هفکرنا سیاسی و گرداییه. مظلوم دینش داویا نرخاندنا خود هشیاری دا کو اگر لسر و قانون الهفکرن پیکنه و قانون که سینوردار وره سپاندن روش و بر به آلوزیه که کورتر و بچه و ها بردوام کر. لی اگر اف چارچوه ریل بر سیاست دموکراتیک وکه و دوی چارچوه ده قانون که وره درخستن دا کو ایدی کرد وره ناس کرن اف یک دیریل بر چاره سریه وکه و باندور التواهی هرم و جیهانه بکه. شاردار جهبه یه نافچه چانکایا یه انقره حسین جان گونر گو در حقی ویده بریارا بنچاف کرنی هات بوداین دما گوج قبرسه و گریا انقره هات بنچاف کرن. درباره گرتنا حسین جان گونر ده گل کسان نرازی بون نشاندان. لترکیه اپراسیونین لدجی پارتیا گل آکومارا جهبی بردوام دکن. شاردار جهپی یه نافچه یا جانکایا یا انقره حسین جان گونر گود چارچوه یا لی پرسینا ریخستنا سوج برتیل و سیخته یا احاله یانده فرمانا گرتنی لدجیوی هات بوداین دماج قبرسی ودگریا انقره لبالا فرگها السنبونگ یا انقره هات بنچاف کرن. گونر گول بالا فرگه جالی پولیسان و هاته بنچاف کرن پشتی کنترول کرنا تندرستی جبولی پرسینه بو مدیریتا پولیسان آ انقره هات برن. پشتی لی پرسینه گوش آلی سردوزگریا کوماری یا انقره و هات هفریز کرن و جالی شاخ سوجین دریایی یا مدیریتا پولیسان آ پاریزگاه انقره و هاته کرن جبو 36 کسان توی شارداری چانکایا حسین جان گونر گوهین برو کارتین شارداری بتوانین آواکرنا ریخستنک اسوج اندامتیا ریخستنا سوج قبول کرنا برتیلان داینا برتیلان و سختیا احالیان فرمانا گرتنی هاد داین.
هفسروکی دم پارتی تنجر باکرهان به داخویانیه که لدجی اپراسیونا شارداریا چانکایا و بنجاف کرنا شاردار حسین جان گونر لسر حساب خواه مدیا دیجیتال اپراسیون وکی دست سرکرنا وینی بناف کر. او گوت ام وی سیستما تا پسکرنا وینا هلبجارتی جا ارکدار کرنا قیوما نازدکن. اف اپراسیون سیاسی نه قانونی نه او دوی یکسر راوستن. اف اپراسیون دموکراسی قلز دکن. جه حسین جان گونر نه دو اودیا بنچاف کرنه دیا. ده مقام ده کو جه لاگل چانکایا ایوش بوی هاتیه سپارتن. هفسروکا دم پارتی طولای حاتیم اولارجی دیار کر کو اپراسیون دموکراسیا هریمی هدف گرتیه. حاتیم اولار دست نشان کر کو حکومت بسالانه بریوبرین ارکدار کری بنجاف کرن و اپراسیون سیاسی دموکراسیا هریمی هدف دگره. اصرارا خویال سروینی زیکاتی دومینه. اپراسیونا لدیجی شارداریا چانکایا و بنچاف کرنا شاردار حسین جان گونر پولیتیکای که دورپیچ کرنا وینا گل آبریا دادوریه یه نتشتکی دنه. اف دورپیچا کو شارداریه که بر بشارداریه که دن و دریج دبه دوی یکسر بداوی ببه. سروک جهپی یه هلبجارتی özgür özel ددما خباتا خویال ادانه ده لدیجی اپراسیونا لدیجی شارداری چانکایایی برتک نشانده. özgür özel diyar kir ku operasyonên şaredariyê ji hêla siyasî ve hatine kirin û got em li ser piyane bela ev ji were bibe derd. Özel dest nîşan kir ku di operasyona şaredariya Çankayayê de şahidên veşartî hatine bikar anîn û got ew sûcdariyeke derew dikin û dûre xwe eşkere nakin. Hata ragihandin ku di vê operasyonê de heta niha 29 kes hatine binçav kirin. Çankaya Belediye Başkanı پشتی ایریشا ایرانه یا لسر کشتیه که بازرگانیه ده امریکایه پیلا سیم آ ایریشان لدیجی ایرانه دادس بکرن. فرمانداریا ناوندی یا امریکایه سنتکوم دا خویا کرن گوان دی شفابوری دا نیزی 140 بارگهن لشکری ین ایرانه آرمانج کرنه. دی برسواوان ایریشان دجی سپایا پاسدارین ایرانه اشکره کر گوان ایریشی بارگه و ناوندین امریکی ین لکنداوی کریه. ارتشا امریکای سبها روژا یکشمه پیلکنو یا ایریشان لدیجی ایران دا دست پیکرن. ارتش دا خویاند که اف بریار برسوا ایریشا سپایا پاسدارین ایران یا لسر کشتیه که بازرگانیه یه. که آلا قبرس هلدابو و ده تنگاوا هرموزی را در بازده بو. پشتره فرمانداریا ناوندی امریکای سنتکوم لسر مدیای جواکی راگهاند که وان پیلا سیم آ ایریشین خواه ین لدیجی ایران تمام کریه. فرمانداری دازانین که هیزن امریکای برای بالافرین شر، درون و کشتیین دریایی نیزی 140 بارگهن لشکری و پیگهن ایران آرمانج کرنه. هر وها سنتکوم لیزه دکر که دوان ایریشانده جهن موشک و درونان شیان دریایی جهن دپویا جبلخانه ین ایران هاتنه آرمانج گرتن. داویه ده سنتکوم دیار کر که ده هر سه پیلن ایریشانده و هفته یا بوری امریکا زیده سیاست پیگهن ایران آرمانج کرنه. پشتی بدایبونا ایریشن امریکای ین لدیجی ایران مدیای ایران و برپرسن ایرانی راگهاندن که هنک باجارن ایران لپارزگهن هرمزگان، خوزستان، لورستان، سیستان و بلوچستان و کرمان هاتنه آرمانج کرن. لیلگوری مدیای ایران حتی نها ده ایریشان ده تو قربانی توننه. لعالیه کدن سپایا پاسدارن ایران اشکره کر کوان دوه کشتیه که بازرگانی لتنگاوا هرمزه آرمانج کر. ریخستن اف کشتی وکی سوجدار بناو کر. هر وها سپایا پاسداران راگهاند کوان برسوا ایریشن بردوام این امریکای ین لسر هزن چکدار این ایران دا. ریخستن دا زانین کود برسوا ایریشن امریکای ده وان بارگاه و ناوندن لشکری ین امریکی لپینج ولاتن کنداوی آرمانج کرنه. لگوری ریخستنه بارگاه هوایی یا میر حسن لأردن، بارگاه هوایی یا عدید لقطر، بندر شیوخ لکویت، بارگاه فلوتا بنجامین و جفیر لبحرین و هر وها بندر دقم و دپوین سوتمنیه ین امریکی لعمان دناو ارمانجن اشکره کری دنه. حتی نها رایدارن امریکی لسروان ایریشان تداخویانی ندانه.
پشتی بداویبونا ایریشن دجبر اند نافبرا ایران و امریکای ده داخیانین جودا جهیلا رایدارن هر دو ولاتان و درکتن. ایرو وزیر شرع امریکایی پیت هکسس دربار ایریشن داویده لسر پلاتفورما اکسی وها بلاف کر. ایران هلبجارتنه که خراب کر نها او بردیلی ددن. پیت هکسس اف پیاما کرد لگل داخیانیا سنت کومی یا لسر اپراسیونا لشکریا امریکایی وشاند. جالیه ایرانی وجی سروک پارلمانتویا ایرانی محمد باقر قالیباف نویسک لسر همان پلاتفورم وشاند و تید بحثا بداوی بونا پیمان یک آلی کر. محمد باقر قالیباف دبلووکا خوده وها نویساند. سردما پیمان یک آلی بداوی بویا مجوره گوت آن سوزا خواه بجه بینن آنجی بردلاوی بدن. زیدبونا آلوزیان پشتی چند روژان جراکاندنا بداویبونا پیمانا دمکی یا به ایران رجعالی سروک امریکایی دونالد ترامپ فهات. پشتی راگشین لشکری دناورا ایران و امریکایی ده تهران جارک دن گرتنا به تمامی یا تنگاوا هرمز راگهاند. ده همان دمه ده ایران حول ده بولات جیران را جبو مکانیزم یکنو لتنگاوا هرمز لحف بکه. لسر و یکی وزیر کارن در و ایرانی عباس عراقچی برای دار و برپرسن قطری را جویا. ایریشین ایران و امریکا لتنگاوا هرمزی آلوزی کورتر کرن. ایرو سپا پاسدارین ایرانی جارک دن گرتنا تنگاوا هرمزی یا به تمامی را گهاندن. لگوری داخویانی که هیزا دریایی سپا پاسداران هاتا اشکره کرن کو تنگاوا هرمزی جنها و پیوه حتی آگاهداری کدن و حتی بداوی آنینا دستوردانین امریکیین لحریمی دیگرتی بمینه و دستور نای داین کو تکشتی دویر یره در باس ببه. هروها پاسداران دا زانین کو کشتیا گولگوری آگاهداری وان تب نگره اوی راستی ایریشان وره. ده درباره وی که ده دسته یک دریایی انگلیستانی هشیاری دا و دیار کر کو آستا گفین اولهی دریایی لتنگاوا هرمزی جدیه. ده همان دمی ده دسته انگلیستانی جکشتیان خوست و ده دما در باسبونی ده بالدار بن و پابندی ریکارین اولهی ین پجراندی بن. جبو تفگرا لتنگاوا هرمزی ده لپایتخت عمان مسقطی جوینک دنابرا وزیر کاری دروی ایرانی عباس عراقچی و رایدار و برپرسین قطری ده هاتل دارخستن. بردفک وزارتا کاری دروی ایرانی اسماعیل بقایی دیار کر کو آرمانجا وی جوینی او بو کو دنابرا هر دو ولاتین پراوی ده هفریزی ورکرن داگو ریزکنامین ریوبریا ترافیک و کشتین لتنگاوا هرمزی ورن دست نیشان کرن. لگوری داخویانیا بردفک وزارت قطر و ایران لحف کرنه کو دانوستاندن و کو تو بیجن خواه ده آستین جور بجور این سیاسی، قانونی و تکنیکی ده بدومینن. لباجار حسکی آگر به کارگاه پاکشکرنا پنبوکت ده انجام ده زیان مادی چه بون. لحسکی ده ساعت نیورو ده آگر کی مزن لکارگاه پاکشکرنا پنبو درکت. آگر به تکرین پلاستیک این لحوشا کارگاه کتو کومن پنبو ین لحوشه دابرخواه. بشتی و یک سر تیمن آگرکوژی دستوردان کرن و گهشتن جه شواتی. تیمن آگرکوژی به همو هولدان خواری لبر بلافونا شواتی گرتن و او ومراندن. ده انجام شواتی ده مقدار که مزن آپنبوی لحوشا کارگه شوتی. حتی نها سدما آگر نهاتیه دیار کرن. دمجارة كدن دا باليوزي أمريكا لإسرائيل ديار كر قو تفليبونا سوريا دشار إسرائيل ولبنان دا جالية إسرائيلي ولبنانيان و نهاتيا قبول كرن. باليوزي أمريكا لإسرائيل مايك هوكابي اف قوتنا خوش فوكس نيوز را بارفكر. مايك هوكابي لسر مجارة تفليبونا سوريا دشار إسرائيل ولبنان دا وها قوت. از نهزریم کو برتک جالی لبنانی و اسرائیلیان و پر بجوش به جبر و یکی از دهزرم
کو و بجیر ککا چیتر هیا. او جی کو ارتشا لبنانی هیدی کنترول خوا لسر تواهیا ولید برفره بکا. مایک هاگابی بحثا و کشینا ارتشا اسرائیل جباشور لبنانی جی کرو افلیزی دکر. اجوارا پشتراز دکم گوتشتک جوکشینا تواهی یا جلبنان بهتر اسرائیلیان کف خوشناکه. لیتنی دما گوگل اسرائیلی نمازل باکور تیرا خوا اولبن گلور بجین روشلاتا ناوین دیو گوهرینک بنگهین ببینه. سبجی سرک وزیر عراقی علی زیدی به سردانک فرمی دکهجه امریکایی و تپاین به سرک امریکایی دونالد ترامپ را بجفه. بردفک حکومت عراق جیرا گهاند که مجارن اولهی آبوری و وبرانین تین گتویش کرن. و روژا دشمه سرک وزیر عراقی علی زیدی یکمی سردان خویا فرمیش بو دولت نکبوین امریکای پیک بینه. آرمانجا سرکه یا وی سردانه خورد کرنا پیوندیان به واشنطنی را و گوتو پیش کرنا مجارین اولهی آبوری و وبرانینه. حیدر عبودی بردفک حکومت عراق راگهاند که دی چارچوبه سردان خوده سروک وزیر علی زیدی دی هفدیتینی گرینگ به سروک امریکای دانالد ترامپ و برپرس و سازین آبوری و دارایی را انجام بده. هر وها راگهاند که اف سردان خودی گرینگیه که مزنه. عبودی دازانین که دنافبر عراق و امریکای ده دی چند مموراندومین فهم کرنه دوار پترول و گازی ده بین امزه کرن. او یک جبو آنینا کامپانیای پسپورین امریکیه. دا کو آستا هلبراندنی بلند بکن و ری نو جبو کم کرنا باندورین تنگا و هرمزی ببینن. هر و حادث نشان کر کو اف سردان ددمکی دتی کرن کو عراق هول دده هبونا خویا هرمی خورد بکه و بکاره رولک بر بچاو دنیزی کرنا پیوندیان ده بلیزه. هر و ها گودو بیش دل سرگش پیدانا هفکاری آبوری و برانین و پیش و برینه بن. عبودی پشتراز کرد که علی زیدی دی جوین گرینگ به سروک امریکای دانالد ترامپ و به برپرس و سازین آبوری و دارایی را پیک بینه. دا که اف گوتو پیش ببین سدما گشتنا آستک بلندتر آهفکاریه. دی دست پیکا دست بکار کرنا زیدی ده. وکا سروک وزیر عراقی سروک امریکای دانالد ترامپ پیروزباهی لوی کربو و پیشگیری امریکای جبوی نشان دابو. دوی چارچوبه ده سروک وزیر عراقی جبو به دستخستنا باوریار فبریا ترامپ هنه گاو آویتن وکا بریارا به چکرنا کومی چکدار این سر به ایرانی و که حتی نها سه کومی چکدار بریار دانه چک خورادستی دولت ایک بکن. پشتی شر امریکا و اسرائیلی لدیجی ایرانی عراق دوار اولهی و آبوری ده چل هندر و چل دروه روبروی روشک دجوار بویه. جبرویه که سروک وزیر عراقی همو هولن خود ده کووان پرزگریکان چاره سر بکه. رغبتنا نتعاقد ب 25,000 ميجا. پیگاه کردان ده کارتا سربازی عراق ده گلکی لواز بویه و نیزیکی سفری ده به. کردان بری هفسنگی دنافبرا شیعه و سنه ده چه دکر. لی ایرو بیرولمانه. سمینرا کشآلی سازیا ویزیون آلی کولین استراتژیک و لباجار سلیمانی هاتل دارخستن به هرگولی بالکشان سر کیم کرنا پیل و دستهلاتداری کردان دناوندین سربازی و سیستمین هوالگری عراقی ده. آمار نشان دادن که رژه کردان دکرتا سربازی عراقی ده داکتیه بن یک جسدی. سکرتیر گشتی بری وزارت پیشمرگه لسروی روشی دیار دکه که کردان بری هفسانگی دنابرا شیعه و سنه ده چه دکر. لی ایرو رو لاوان پر لاواز بویه. حکومتک کار برای کرده و نوی نکراوتو که امانه هموی لروی یاسایی و یعنی به حقیقت برو کێشەیەکی گەورەمانە با لە هەرێمی کوردستان. ئەم ململانیش لە هەرێم تەسیری لەسەر بەغاش کردووە. بوونمان لە بەغا. یعنی وای ئێمە ئەگەر بەراوردی پێگەی کورد بکەی لە نێوانی ئێستا ساڵی 2026 لەگەڵ ساڵی 2005 مەسەلەن یان ساڵی 2003 دوای پرۆسەی ئازادیارە ئەبینین ئەو کاتە پێگەی کورد زۆر باڵا بووە. یعنی ئەتوانین بڵێن ئەو کاتە کورد شیورمندی لشکری لاوازبونا پیگاه سربازی یا کردان وکی بشا هری سرکه و مترسیه که مزن جبو هریمین داباشکری بنافت که.
بێگومان ئێمە وەختی خۆی ئەگەر چالاک بووینە لایانی کەم ئەو دوو فیرقەی کە بۆ کورد دروستکرا ئەگەر ئێمە بمانتوانێت دوو فیرقەیە دروستکەین ئامرسرەیەک نەیەتوانی لە ناوچە کێشە لە سەرەکان بتوانێت جوتیارێکی کورد لە تراکتۆرەکەی بەڕاکێشان بێنێتە خوارێ بێگومان ئێمەش قسەی خۆمانمانە بوو چونکە دائیمە کە تۆ هێزت بەدەستەوە بوو بێگومان بەرامبەرەکەت حسابت بۆکە. نونرتیا حکومتا هەریما کوردستانی لە بەغدایê bi giringî tekezî li ser wêyekê dike koşbû parastina mafên destûrî û yekxistina hêzên Kurdî pênaseya herî giring e. هێزی پێشمەرگەیەک بگرێت لە ژێر یەک چەترا ئەوە دەکاتە ئەوەی کە یەک واجی هەبێ بۆ گفتوگۆکان لەگەڵ حکومەتی بەغدا پەیامێکیش دەتوانی یەکگرتوو بێ لەگەڵ حکومەتی عێراق دەتوانی بە یەک ئاراستە قسە بکەی وەک لەوەی کە بە چەند ئاراستەیەکی جیاواز هەر کەسە وەکو لایەنێک لەگەڵ حکومەتی عێراق قسە بکە. حقوقناس دiyar dikin ku nedana rola guncav ji Kurdan re li gorî rêjeya wan arast teqîn dêwateya derqanûnîbûn û nerawabûna saziyên serbazî û federal ên Iraqê. ئێمە بە پێی مادەی نۆی دەستور بەڕوونی لەو مادەیە ئاماژە بۆ دراوە کە کورد هەموو پێکاتێک چ بە مەزهەبی شیعە چ بە سوننە چ وەکو کورد هەموو پێکاتێک بە پێی ڕێژەکەی کە هەیەی لەسەر ئاستی عێراقا ئەبێ نوێنەرایەتی هەبێ لە ناو دام و دەستگا ئەمنیەکانە کوردیش ئەگەر بە ڕێژەی تەنانەت 12% بڕۆین مەفروزە هەموو دەستگایەکی ئەمنی عێراق 12% ئەفسەری کورد بێت. کێمبوونا rêjeya Kurdan di kerta serbaziya Iraqê de dibin yek ji sedî de li ser pêşeroja Kurdan û statuya Başûrê Kurdistanê wekî metirsiyeke mezin û stratîjîk tê dîtin. Herûha hemû beşdarên semînerê li ser wêyekê hemfikrin ku divê desthilatdariya Kurdî pêngavên biliz û zanistî bavêje. شارەداریya bajarê mezina Amedê bi beşdariya akademisyen û pisporên ziman komxebata termên şaredariyê li darxist. Hat rakandin ku ji bo bikaranîna zimanekî standard di şaredariyê de wê ferhengên kurmancî û zazakî werin derxistin. شارەداریya bajarê mezin a Amedê heştê mehîve dibin banê müdüriyeta şaxa parastin û pêşvebirina ziman de komxebata termên şaredariyê li darxist. Mamosteya zimanê Kurdî Dîlan Sebeşoğlu derbarê çarçoveya xebatê de agahî da. خباتên meşandin dibin banê gerînendetiya şaredariya parastin û pêşvebirina zimana şaredariya bajarê mezin û ji her deverê Kurdistanê û her wiha zimanzan û nivîskar û akademisyen û pisporên zimanê Kurdî civin û servî esasî jî terminolojiya Kurdî saz dikin hemû cûr be cûrê hemû qadên jiyanê. Dîlan Sebeşoğlu li ser rexneyên derbarê kêm bikaranîna Kurdî jî sekinî û ev nirxandin kir. We her wiha zimanê ku em jî dizanin nebin parastina perwerdehiyê mehkûmê helandinê ye. Dem partî jî û şaredariyên dem partiyê jî mixabin ne bi destê wan jî be ev kemasî ji hêla wan ve jî pêk tê mijara rexneyê ye. Lê şaredariya bajarê meziniya Amedê hemû malperên xwe û her wiha gelek şaredariyên navçeyê jî qasî ku dizanim hemû malperên xwe bi du zaravayên Kurdî ve kurmancî û kirmanckî weşanê xwe dikin û kursê xwe didin. Her wiha pispor Deniz Gündüz destnîşan kir ku ev standardkirin ji bo siberoja zimanê Kurdî li her derê derbasdar e. Hani terminoloji mawik bikirim. Terminoloji zazaki xora veri mazê gruba xebata vatê terminoloji zazaki şaredarî ser û me bi seran xebitiyayê bî yani zanaqî gelek waxt herhalde yo 5 ser falan. Zimannas zana farqînê diyar kir ku ew ji bo standardekî navxweyî ya zimanê şaredariyan wê ferhengan amade bikin. Kurmanciya wê û zazakiya wê û tabii Tirkiye wê bêne amade kirin ji bo bikaranîna zimanekî standard
بێ بکارانین کو ئەم جوان گەلش و کێماسیە خوێ زمانی ئێدی ڕزگار ببن و بگیژن ستانداردەکە ناوخۆی. Etnomüzikolog Şoreş Mamlê jî balkişand ser rewşa zimanê Kurdî ya li Bakur û Hagot. Komxebata 6 rojan domiya îro bidawî bû. Yani rewşî ziman li Bakurê bidaxewe zor baş niye. Helbet diyar e ber bi başî diçe. Lazim e zotir karî bû bikirdirê pêwîst e zor kurs û zor xebatî taybet bo fêrbûn û bo perwerdeyî bo ziman cêbecêbî. و د دمên dawî de Rusya û Ukraynayê şerê xwe derbasî qonaxeke nû kirin. Ukrayna di berdewamiya şer de bi nesaziyên leşkerî yên Rusyayê armanc dike. Artêşa Ukraynayê jî ragihand ku wê 10 tanker û 4 keştiyên Rûsî li deryaya Azovê armanc kirine. Operasyonên di navbera Ukrayna û Rûsyayê de bi awayekî dijwar berdewam dike. Her du welat bi hedefgirtina binesaziyên leşkerî bi dron û mûşekan êrîşan dikin. Di berdewamiya van êrîşan de artêşa Ukraynayê ragihand ku parzûngeha petrolê ya herêma Samuray a Rûsyayê armanc kiriye. Herûha fermandarê hêzê dronan a Ukraynayê Robert Provdî jî eşkere kir ku Kiyevê tenê di roja yekşemê de 14 keştiyên Rûsî armanc kirine. Got di nav wan de 10 tanker jî hebûn. Li gorî daxuyaniya Robert Provdî hejmara keştiyên Rûsî yên ku di vê hefteyê de hatine armanc kirin gihiştiye notkeştiyan. Rayedarên Rûsî jî ragihandin ku droneke Ukranî dema tankereka Rûsî dixwest ji deryaya Azovê derbasî deryaya reş bive hedefgirt. Hata zanîn ku ev tankera ku ji aliyê Ukraynayê ve hate armançkirin vala bû û bêbar bû. Ji ber vê yekê agirê ku li ser wê derket hate kontrol kirin. Artêşa Ukraynayê di demên dawiyê de êrîşên xwe li ser tankerên Rûsî li deryaya Azovê zêde kiriye. Kîyev van êrîşan wekî kampanyayekê bi nav dike ku armanc dike rê li ber dabînkirina sotemeniyê ji hêzên Rûsyayê re bigire û nîvgirava Kirmê ya dibin kontrola Moskovayê de îzol bike. Li gorî agahiyan êrîşên Ukraynayê yên li ser binesaziya lojîstîkî û sektora enerjiyê ya Kirmê sotemenî kêm kiriye û boye sedema ku rayedar li nîvgiravê rewşa awarte ragihînin.